Ebusianfo mimo bibia kwa aba deba GCN page so midin ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel nia notification bell no so for more news. Abu ono na host program awatu ni din insempafie ewo Untumi TV. Na Abu na okase ninsema okan na ne se eye oman penida that His Excellency John Dramani Mahama what's up oman penia den waba Ashanti region eye to campaigning say 2024 Ghana for ento aba emfama nemom asem kese ente se atu Kumasi for eye Kumasi Central Market Dubai market na eye oman penida da John Dramani Mahama esi no market no efe nto mo frɛ ho Kejetia Dubai eja tomanya asem to akra oman penida da wa ba Ashanti region entumi anko ankomo mo hyeden anase wankomo mo kafra nemu watumi atutu ne aba Ashanti region eye campaign mana date modern so ne na campaign na wo ye no ehemfo na wo se wo mutu aba ma enya Ghana fo ana eye Ghana fo na ombeto aba no ede amaw nti na ese wunya sympathy bi ede ema Ghana fo na adofo Abu ede ensemwe etudwa ewo ni program a o host so ewo nsempafie a obodaru efa eye His Excellency na nado danko akufo ado ne ama pa obeye de aboa oman Ghana no obohu daru ede etre Ghana fo otwitwa hospitals akwanya na nado aye ede etre na ewo sa program ne so na ode ensemwe etudwa na adofo last week na Kejetia Dubai eja eto na eja na eto na nya asem keto akora me kwad na mnyem hyehye se nkofo bewu because the way ebesi atrap yo no anase the way eja no esi trapping nkofo ewo honom na misuro banyame enchade bibia ensi bia afa no ho edi ayanti owu asem bia nyame ne yeda na se na eja ne de hyepa the way ne eja ne si dan nya asem keto akora ma fu sika hye amanfo ni ama hye anya asem keto a eya de yawo na ato nkofo anya asem keto akora na oman penida that His Excellency John Dramani Mahama yenim se okoto oye ne campaign to odeni akyerem ewo ho wakosunyane ene bebi oye na bebi na eno na Abu etrese oman penida that John Dramani Mahama into ba Ashanti region no nti se oba Kejetia na obema omo kafra nti ga ese ya de ana se nke be dey nya wo na 2024 Ghana fo nto aba ma wo no ena wo mayen kafra no ana se uma asantifo emba omo ne ma hye ewo Kejetia wa koma omo kafra no ana wo buafu ana Kejetia market na wo si na asantifo mba na se nya na wo si ni nti no buafu ana ene minti menkyere me na meka menim so mampenda da ne buafu because o mampani pad o mampenda da pad minim no ebi nso ana ne to na okọ no onwie ebi a owia obekọ akọmọ mo hyeden ana se onko de a minti me enkyere but o mampani da minim ne pad me ye sure so obekọ but Abu no kyere se esenka odu ho oye campaign tour abatoto inkwa de esenka at least okọ market ho ekọmọ mo hyeden empo no ni na ebetimi awie ni vote na wo na mi na won ka hyeden bia nkyere ma mefui mana ana market wo ka se nyo na wo si nzu buafu ama de yenti nsema Abu ede etu ya Ghana ha yetie no ade bia ye bia na de anim twan yo asema si krom ha amejato Kejetia se kwa 2 weeks ni mebo we a national tragedy see former president Mahama one what tired of the post not a single post and no post to console even the traders ba wo Kumasia any delegate campaign as a former president of this country mejato Kejetia una nyom so na yes Kejetia market no mejato not a single post like I say yamam yako and only delegate abakrom ye dede say omo nsanto abama that is a chebobi me say omo ye mistakes a mo ninye ni ahun sepaye Kejetia wasoro oh me 2024 no me hunu how a Mahama be winning elections we you na someone si krom ha former president untimi ma ho wa enka he just say na akwasi de obai obere so no nam krom ha
One me tell two for crying now for your campaign. Now this man here anyway. What back from her and the delegate be chef on one. Now mistakes because you are one of the problem. Mistakes. I did 6 months ago. I see on the reading the birthday. Me say Abu. Abu. Sir, over be campaign wa no. One go to for. Yes sir. Otumfo di ade. One kwacha no. Yes sir. Where's your and okoye campaign ewo Savannah dia bokwa kwacha yebonwura. Nyame adom ye de fofresi. Come. Emra Honorable Jawula Efrimono Enra omoye amamre come ya choose new person ono so o take over enti uko Savannah ehode bukwa ko yi hu akere bukwa kwakwachia ansan wa show campaign ase Meseme ru am ho won tonko so no munye mistakes sir if you say yen who dress antimemo a nese so wo ranki ba bia yakoma eni etumi nyina sha e sha banhia and asantini bia nim said that is what it is honi akoma ye sunsum eni e bibia ho na hye onya santini dia is a different matter. But ye womo nya santefo a womo atena santia acha almost so many the same thing. Yeah. What you say? Na oninam afwano ne afwano kwa the sub producer e wachiri oninam abu akwa ne inshaye so no mo haya na o tu afa kakra kwa dia de wan kwa kochia ubebu kromya fiada nwumere Kwangwangwangwachia marketi ashe and as you see on my Facebook look at the way omo ayi share bam mamud ba omia o consolo omo and look at the feeling, look at the emotions. Me say ekwa bia ni wa chese John Dramani Mahama versus Mahmoud Bawumia. John Mahama be win it. I can't figure out. Now the obo said Dr. Mahmoud Bawumia be a box on a pa. Omo cha ring ni mo. You ube feel ube bonsam. Say nti no mo fa kwan bia so pese omugu ba pale no ma se. Me say ube feel ube bonsam. Omo night. Now we say yama nipa mienu common platform. Omo argue about the future economy of this country. Now what ye John Mahama not Mahmoud Bawumia. That's what we want. Me say election bien where be ye fair. It will be anthropogenic. 2024. It will be there. Anthropogenic. Because we hear everybody nyankopon. Scattered blast bia awan wi amanfo beto no northern region. Now the media untimi makura asemo situ. Wo dey Facebook do tayade. Bibia no akotwere. Na no obi kura ba wo ye wo de koto to no boso egbe video to ho me hebi. It's just a test message. Tweet something. So Obia said appropriate time obeba up to date. One of them higher campaign. Eh yo nwa. And then one say. O say yen asantefo. Ne penso. On tia says yakwa demonstration say yakwan ye. Na yen so the sikako kokra ye gan kumase yakwan. Asante mamu yakwan kra. Yenye efe akụkọ ọsachi